Khatong Tongthokni bisingtwi ADC Chongbarini bagwi Khowai SDM officer returning officer ni Thani nomination Bwlai Yapharkha Halahali Asharambari Batainai Ananta Debbarma te Ramchandragath ni Batainai Debbarma. Ashalopula nomination Yapharkha Nishkan kaini achuk Thani Batainai rong te khlaisa ka rally arelo manjakai MLA Pinakita Chaudhary abon yaglo no Khowai SDM ni returning officer ni Thani nomination Bwlai Yapharkha Halahali Asharambari ni Batainai Ananta Debbarma te Ramchandragath ni Batainai Debbarma. Okay. Nomination Yapharkha yaglo kaini achuk Thani Batainai rokshaka lukorokni chubai taklai ADC hapango achuknai BJP henai tamoni hingke Tripura sarungni kaham wansuknai hapang no ongka BJP hapang henai. Tini ang baro Ramchandragath te BJP ni engai Batainai te tini ang nomination file khaikya baskang ni 12 tarikh Chini Chongmari wo BJP ni prati ba ano kebang bud khai jitrinan bangi ang nongni channel ni maidhame jottono lukorong koijau hambai Haipur kono kebang munuk tara to kebang to krei BJP no kebang nai to kep krei Sumba already jiti jak BJP already jiti jak jadi kita opposition tam Tripura motha party bor to sai tong bor supply nai ni sara bor mo bai counter khai ni अब इलेक्शन परे साइमन जने अप्लाई था बुना मिया इलेक्शन सेकंड तो किसे स्टार्टिंग से साइड के दुनिया है दिवा संग इलेक्शन जीती खा संग जीती नहीं आगामी दिनों बीजेपी काउंसिल आसुन नहीं हम भाई कैबिनेट थी ना बंदा Ashal ni rally wa BJP ni kabang kog lukurok no phai manjak mani mokolok laikya phiaba lukurok sabono ADC hapango achurunai abo saimanai final 17 April ni shalmari wo Khowai ni Biplom ni Khatong Chini Khorang